Mat tinggal endi niat beku kanan kakek. Tinggal saporai boy pak, muli kita siap. Ya muntang niat bagus lagi tolak. Berarti keng situ wasit andalkan kok. Mayu beri tandeng kok ketang ring tua kak. Unjak tang bapak tak keras. Insya Allah tang bapak bisa narema. Mun sele burung kue tampek. Ting se karo leburan tak le burung kue dan teh. Jadi nak kaki panerema dong. Cek perabun benih koronan kak sani liri ya. Ki banyak sendek kakek. Tak bisa teh. Penolakan saya tak beralasan ria. Pada nak ingin nak kok. Kurang apa kok dul? Cek kok tak teman menyala ke keluarga Teh Sanili. Ini pasti sia-sia aki ngak ria. Oke, nggak ada Ustaz Umar. Sabar. Orang sabar ya, banyak aja mah. Marah dul cek bekerja melolo dul. Kok serius? Mungkin kaki lakar-lakan congku benengkok. Pasti nak kaki bisa aja ceki katang perasaan. Setia saya padang kok beni cinta pole dul. Tapi kau todusen sebagai reng lake, tampek bi reng bini. Oh, udah imat. Mundi kakek ketodus, kancing sekali. Mak lesan misan bertak tebes. Kancing. Di mana kon saya mati dul? Wah beda. Inter setia ya. Mayu. Duri di mabay kakek cong. Nih pas cek keset dah. Entar ketemuan ben kan coba. Pak, engko andi parlo. Engko andi janji kau reng bini. Reng bini sekema pole cong. Gimana pak, siapa boleh? Ki uru mana tanya kangko, bila saya pentak yang kau jawab jangan kok ki minta restu nak kakek. Kakek keng lah siap ya cong. Mun karo saya minta aja bila baik cong. Lah kara jibi kok saya dan teh. Berarti kakek setuju ya pak? Abai ya cong. Kok cek setuju nih kakek mun ben mana cong? Polan padaan orang biasa. Justru kok sesasa kakek mun sampai libur ke anak orang beda. Andi pangkat ben kuasa. Takut dibudina kakek sia-sia. Iya pak. Jadi kok ki intara kalora cong. Ki atanya tina saya tepak. Setia pak. Abai ya cong. Mun ki itu ndak ada ki sampai kakek obe pikiran. Ya nje pak. Tak kira obe. Huh. Dua apa boleh keng lang ngetela ring bini ngetela koceng kore kodungin kakila jatuh cinta ya wih kok kimang kada tengah deh pak.
Lenon. Mas Ojo. Beda apa, Cong? Anu bah, tangkan candi ini ya serius kering bini. Cuma tolak tanpa alasan jelas. Terus hubung naban kok apa, Cong? Kan tempat orang yang curhat dina ya. Bah, tuh kok apa sih itu tuh aki kakek itu? Mita ngerti kamu maksud orang. Biasa tak ada imat. Lu rentos ya. Tidak iya bah. Engkau bentang kejadian narik minta tolong bah. Minta tolong beri aki pelajaran dek kareng bini senolak nyatu ke sereng laki. Engkau ngerti kan maksudnya kakek Cong. Engkau ngerti. Siapa nyaman si bini? Siapa nyaman, Mat? Mana bah? Nyaman bah apaan sanili? Pada orang mari ya? Panda kakek? Apa tapi apa jual laki? Mun bisa panda bah. Lah bah. Pantang begireng laki ngemis cinta kareng bini. Bila niat fokus sia-sia, maka abek todus. Bila abek todus, bulisan cinta tak cukup ya penebus. Maso baik oh. Engkau lebur kau orang ngak kakek Cong. Orang saya penuh dendam ngak kakek. Oh iya, nak laki obu telo lembar dan pizza pide kelampina. Pas sambil dan lah, ini deh. Iya bah. Ilah ada sah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampian Madin. Engkira. Ya terlengki. Eki. Tore Madin. Ampun ra. Tore nah. Nyon pareng ra. Tak langkong agang gubek tu istirahat ra. Engki, beri kasokan nah. Terus tanya tina si bagus ra. Nak foto tak ning didek pakon minta reng bini. Matinggal gitu. Beh, sirut ra. Benih mat tinggal. Oh engki. Remah dong orang. Wah bisa ya kalau. Cik sing ngarang cari. Kimun aslina menurut perempun Jumat laku nih kebagus Madin. Tepak ke Jumat manis laku napakse. Cocok jek saking apa kerempek. Cuma panika cuma perempun. Ilmu narengkona, ilmu koteka. Mun menurut ulama salaf, tak ada yang lebih bagus setempeng ari keterbina. Terus si saya mau tuh disekam mana kara? Iki kesokan panjenengan Mak Din.
Pokok niat bagus lillahi ta'ala. Ki mun tu de tina katerbit na nih kara. Tina minggu. Oh, engke. Berangkatlah setare maghrib ki. Engkira. Tore. Seporan na tak ki mangki madin. Engkira. Ci jangan ci ku mau pada bulan lo yang ceceng roti tak kembang lek suwati tu malik pun telur kopi alai tu mendo ni macam ni tek di macam Ya, Mbah. ngelaki kain apa biar cong mau motif kempel Boleh di mak mat. lah cek lên mình lẹ Dạ đâu Adia obu ben kain lamare baca tua. Teti bi kaki paku haki kaju-kajuan. Saya tembu neng kopuran. Cuma apa ngestete. Cek sampai bedo orang tahu. Cek sampai bedo orang nemu. Apa boleh pakai buka. Iya tena mereka sengkok ben kakake. Niding cong. Iya, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita tedung ya. Enjak kak. Oh iya le. Engkau terwabri jawaban si geleng. Iya, dak remah kak. Engkau mari minta restu tentang orang tua. Ternyata tang orang tua cek setuju nah. Ben langsung nentuaki are bile sebentar. Alhamdulillah munda ya kak. Tak sia-sia engkau ngarep kakek. Iya le. Engkau ben kakek bekal odi abolong. Kira bila kak sinamu ya? Engkau ngabele ke tang bapak. Insyaallah minggu tang bapak entar namu desa. Maren maghrib. Oh iya kak. Yalah tuh lila istirahat le. Iya kak. Betul. Siapa sih mak ya? Ya kaki mat. Cering kaki sedih niat. Tuli makat. Bah, ketibi dul. Ya iya ketibi. Tako. Dul. Mengkoro mata noreng kok tak tako. Tapi menggagendruwo. Kurang matinggal lah cang. Pakunci keteran. Tak terus kenyaman nah. Cering karo kako burung tako. Keng kurang sedeng to bisa. Mangkok semangkat doh. Siapa ku amat?
Betul. Jaga orang dul. Iya, Mat. Betul. Apa kaki nak? Dek, apa nendeng? Dek. Nak, ada apa nak? Mana? Nah, ada apa kaki nih? Hah? Ada apa nak? Nah. Ada apa nak? Ada apa nak? Daun ibu, cedak sakit. Laki aing kak. Ya ini dek. Ya marang minum dulu. Mangkana kaki nak monte dung ngecak bacaan. Lalu tedung istirahat lu. Nih kak kopi na pak. Iya nak. Dek mana? Kilanya man betul ya. Punten boleh tak napa pak. Paling malam cuma akhirnya tempat saat. Oh, mangkana sambil cak becak anak munte dungang. Malah tak ganggu setan. Ongki pak, bola keduan perlo. Perlu apa nak? Bada orang namu ya pak. Namanya ada orang aja nak. Alamara bule pak. Hah? Kini ka alasan anak pak bule mi nolak kak mat tinggal pak. Bola kedua janji sarang kak sirut. Nyun restu na pak. Bulan nisir ke kak sirut. Di sedang naik wana. Nih bu cepon pak. Asli nang kota nyaman ulah mat tinggal wana. Polan setetanggaan. Cuma cek kaki singang kuya. Pala kaki tak sedeng. Engkau tak maksa. Engkau karo bisa tu aki. Malar muka apa sih tadi pelena kakek. Bisa ngibe kecedian si bagus. Tak harap peminggu je wana. Dingko edon tos ya. Thank you pak. Beri maka Dari siapa lek? encan dingiding lah para aman tua kuah. Iya lek. Kacong lah tak ning didak siapa kalna. Pare bente ya. Kita lek rencana minggu ya. Ya tengah TV kak. Bulan musuh 60 pelian. Tak kok kari mangkat pas itu lah. Pola nje lek.
Cek lah sing ngode pada ndek ria. Oh, iya tak tahu mungkin lawan nasi ngode. Mau yang bu ke rumah lu? Latih kak, kok terus ya? Ayo. Iya lah. Derem madul. Sirut ben mana mi kata sedon rapat. Pulaking taman ditu kono yo. Abelu ke lumat. Cek karo malam masih lah ko nih. Abu tuli galako kuwa. Kabar mana mi sirut pentak amenggo. Ya lu kita telepon na. Halo ba? Apa cok? Apa derem ba? Maka tak ada perkembangan. Mari pak kuah kibihak iyo. Mari malam melang. Oh, cok ring tadi konfirmasi kaki cok. Itu isrepo di nabi ko. Abu centeng ba? Pulang ka perlu malam elamar rabi orang. Takut mat tinggal kari anggar. Iya iya. Canggih ki hon ngaku HP ganteng kana.